namwe bakundi ba radio Inyenzo b'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana. Jewe mwumva kuri micro ni Jean Christophe Mugisha. Uyu munsi twagiranye ikiganiro kidasanzwe n'umuvugizi wa AFC M23 ku ntambara zasubiye gusutama muri Congo. Tubahaye ikaze. Turumva ko intambara zasubiriye gukomera muri Congo, aho abasirikare ba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye na FDLR babandanya gusombora ingabo za AFC M23. Uyu munsi mwotubwira ingene vyifashe. Yego amahoro bakunzi ba radio Inyenzo. Kuri icyo kibazo nyine niko bimeze iryo huriro ry'ingabo rifasha igisirikare cya Congo rigizwe na FDLR aribo abantu bari bashyize bakoze genocide mu Rwanda bagahungira muri Congo burasirazuba bwa Congo hamwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi bitwa abazarendo aribo basivile b'abakongomani batazi igisirikare ariko bahawe imbunda z'intambara barimo n'abacancuro b'abazungu baturutse mu Burayi hakabamo noneho na SADC igizwe n'ibihugu 16 barabizi n'umuryango wo muri Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo harimo ibihugu 16 ndetse hakiyongeraho na MONUSCO. Uyu MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye za Loni zigizwe n'ibihugu birenga 50 nibo barungitse ingabo zabo muri Congo. Iryo huriro ryose rero abo bantu bose bamaze kwigishwa no kwambara ideoloji y'ubwicanyi ya genocide, kuko iyo ngengabitekerezo yazanywe n'abasize bakoze genocide y'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 niho bahawe rugari muri icyo gice cy'igihugu cyacu cya Congo. Bambutse umupaka bafite ibikoresho byabo byose, intwaro zabo zose barwanishaga mu ntambara barabyambukanye babizana muri Congo. Bahageze batangira kwica abakongomani, batangira kubamera nabi, yuko icyo gihe twe badusanzeyo baravuga bati abantu twari tuzi ko twabarangije none bazutse ngaho barahangaha tugomba kurangiza tukabica nabo tukabona kurangiza umurimo. Abo bantu rero kuva muri iyo myaka urabona hashize imyaka 30 yuzuye ahagumye muri icyo gice cya Congo burasirazuba, nibo babaye leta, nibo basoresha amakori, nibo batanga imirima, nibo batanga za viza, nibo bakora buri kintu cyose. Urumva abo bantu rero n'ubu bafatanyije na leta ya Tshisekedi, nibo bashaka noneho kugira ngo barangize batsinsure, barangize umututsi wese ave muri kiriya gihugu, barangize bambuke bajye basubire no mu Rwanda bajye kurangiza akazi nk'uko babigambiriye buri gihe cyose. Rero natwe nk'abakongomani ntabwo twabyemeye, ntabwo abakongomani bose, hari abaharanira ukuri, abo nibo dufatanyije muri icyo wise AFC Alliance Fleuve Congo. Abakongomani bazima turafatanyije, ubu ngubu nibo turi kumwe nabo, turi kwirwanaho duhangana n'iryo huriro ry'abagizi ba nabi. Ariko murabizi ko bica abantu bacu buri munsi, babica urubozo, babaca imitwe, bakayishyira ku biti, bayitembeza mu mayira yose muri za zemi ahantu hagaragara. Abandi bari aho bari kwishima ngo abatutsi babishe, ngo barabishe. Icyo gihe imibiri yabo bari kuyotsa mu mapine, barangiza bakayirya mu crochet. Ibyo bintu rero nibyo twahagurutse turanga, turavuga tuti ni ngombwa tugomba kwirwanaho, ntabwo tugomba kwemera gushira. Nibyo turimo uyu munsi wa none. Ingabo zanyu ziracyashoboye kwigwanira no kugwanira abanyagihugu. Nta gihe ikibi kigeze gitsinda ikiza. Ubu ukuri kwacu niko kudufasha, impamvu yacu idufasha, turacyariho, duhanganye nabo, twirwanaho nk'uko nari mbikubwiye, kandi turwana ku baturage bacu, tukagerageza kubaproteja, tukagerageza kubazana mu duce turimo kugira ngo baze hari umutekano, kandi tugerageza kurokora abenshi bashoboka. Ibyo turabikora kandi tubikora neza kinyamwuga. Perezida Evariste Ndayishimiye muri kano karere niwe yafashe ingingo yo kubandanya arungika ingabo kugwanya ingabo za AFC M23.
iyo nyifato ya Evariste Ndayishimiye yafashe wenyene muri kano karere ka EAC muyisiguriye ubwo perezida Evariste Ndayishimiye yambaye cyane iyo ngengabitekerezo ya jenoside arashyigikiye cyane kuko afatanyije na FDL mu buryo bwose bushoboka barafatanyije ndetse bakababyigisha n'abakongomani hari intumwa z'abakongomani b'abahutu bigeze gutumira i Bujumbura ngo babigishe nabo iyo ntuza uretse ko bitazaborohera yuko twe nk'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo tupfa kubyakira ko tuzi ko ubumwe bwacu bw'abahutu abatutsi n'abatwa b'abakongomani aribwo buzaduhesha kubaho muri iki gihugu cya Kongo yuko cyo ni igihugu kinini ni igihugu kirimo amoko arenga 450 ni ukuvuga twebwe twishyira hamwe nk'abahutu n'abatutsi n'abatwa b'abakongomani twishyira hamwe twubaka ubumwe bwacu buri munsi. niyo mpamvu Ndayishimiye atari gushobora kuducamo ibice ngo aduteranye natwe dutangire kwicana kuko bo babimenyereye. Duheruka kumva Ruto perezida wa Kenya avuga ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira ishika, ariko gushika ubu Tshisekedi nta biganiro yemera kuri mwebwe, mubona amahoro azoboneka n'umuheto gusa. Twebwe nka AFC na M23 ayo ibyo ni ibintu tumenyereye yuko twe twasabye kuva kera ko iyo nzira y'ibiganiro iyo nzira y'amahoro ariyo nziza yuko idahenze yuko idahekura abenegihugu. Rero twe n'iryo zina ryacu rya M23 rifite inkomoko yaryo niyihe ni amasezerano twagiranye na leta ya Kongo icyo giyoborwa na Kabila Joseph ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu sinzi ko mukwita mu Kirundi ariko umwaka wa 2009 icyo gihe twasinyanye amasezerano bashyize umukono ku masezerano yarakuriwe icyo gihe na Perezida Olusegun Obasanjo wari perezida wa Nigeria icyo gihe ndetse na nyakwigendera Perezida Benjamin Mkapa wayoboraga Tanzania. Abo nibo bahagarariye ayo masezerano turayasinya, yarakubiyemo ibintu byose bishobora kugarura amahoro muri kariya karere ka Kongo uburasirazuba bwa Kongo. Byose rero aho kugira ngo leta ibyubahirize yanga kubikora, yanga kubyubahiriza. Ikintu kimwe navuga cyavuyemo uko hasinyemo accord tripartite, donc amasezerano hagati ya HCR ariyo icunga impunzi zacu mu bihugu byazahungiyemo ndetse n'igihugu cyacu cya Kongo cyashyizeho umukono ndetse n'ibihugu byabakiriye aribyo Uganda, u Rwanda, Burundi ndetse n'ibindi bihugu bivuga ko amahoro abonetse abantu bashobora gutaha. Icyo kintu cyonyine cyakozwe muri ayo masezerano, ibindi byose ntabwo bigeze bikorwa. Niyo mpamvu mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2012 hongeye kuvuka umutwe wa M23 noneho usaba ko bya bintu byashyirwa mu bikorwa. Ibyo bintu rero ntabwo byigeze bikorwa. Havuka M23 twongera tujya mu icyo gihe tunafata na Goma mu mpera z'umwaka tuyiguma mu byumweru 2 bigeze abakuru b'ibihugu mu karere baratubwira bati perezida wanyu yemeye gutanga inyishu kuri bya bibazo byanyu byose kugira ngo abakongomani mubane neza mu mahoro mubake hamwe igihugu cyanyu. Turagenda rero turagiye i Kampala mu mishyikirano tumarayo umwaka n'igice i Kampala muri hoteli yitwa Silver Spring. Rero tugeze aho tugeze habaho sinyatiri y'andi masezerano nayo atarigeze ashyirwa mu bikorwa, atarigeze yubahirizwa. Niyo mpamvu n'ubu ngubu kuva mu kwezi kwa 11 Novembre umwaka wa 2021 intambara yongeye kugura nabwo kandi ari leta ije kudushotora aho abasirikare bacu bari baje bari mu kirunga cya Sabyinyo ariko twohereje intumwa zo kuganira ikicaza ziragenda nabwo zimarayo umwaka urenga. Mu gihe zikinariyo leta iraza itangize mu Rwanda hariya irasa abasirikare bacu muri Sabyinyo. Intambara itangira uko nguko rero
kugeza magingo yangaye. Twebwe nk'uko nabikubwiye tuba twirwanaho turwana no ku baturage bacu ngo batabamara yuko nk'uko mubwiye iyo ngengabitekerezo interahamwe zararigishije FDLR zarigishije abakongomani zihura rero n'abarundi nabo basanzwe bayifite nuko zirakongeza muri iki gice cyose cya Kongo bashaka kurangiza umututsi bashaka kumukuraho. Niyo mpamvu natwe twahagaze dufatanyije n'abandi bakongomani bumva ukuri kwacu. Ubu natwe tuhagaze bwuma turimo turirwanaho turimo turarwana iyo ntambara kandi nk'uko nubwo bahora bigamba ngo baturwanyije ngo bafashe uduce barabeshya ndaza kubikubwira neza mu kindi kibazo abonye nacyo wabajije, ariko duhagaze neza kandi turi kurwana kuri abo bashaka kumara kuri abo bantu bashaka kumara, ariko turwana no kubakongomani bose mu duce turimo nta mahoro hari amahoro n'umutekano binyuze neza cyane. Aho Perezida wa Afrika y'Epfo agendeye abakuru bo muri kano karere, abenshi bari biyumviriye ko bamwumvishije ko inzira y'amahoro ica mu biganiro, ariko yashitse arungika ibigwanisho bikomeye kugwanya AFC M23. Musabiki Sadeke, musabiki amakungu kugira amahoro aboneke. Twese byaradutangaje cyane yuko twadufite icyizere ko nyuma y'urwo rugendo rwa Perezida wa Afrika y'Epfo nyine Bwana Cyril Ramaphosa, twari tuzi ko kwenda ibintu byagenda neza yuko abakuru b'ibihugu bahariye ba kera bahora batanga inama. Byatangira kuri Mwalimu Julius Nyerere atanga inama ku kibazo cya kanya karere. Abakuru b'ibihugu bose barabivuga kiriya kibazo ntabwo cyakemuka mu ntambara, kigomba gukemuka mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bwa politiki. Rero byaradutangaje, twaje kubona itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 z'uku nguku twahise tubona video y'umukuru w'ingabo za Samir RDC ari uwitwa General Major Bonwabisi Jacobu yigamba ko agiye kuza turangiza, noneho agiye kugaba ibitero kugira ngo aturangize adukureho kuri ubu butaka bwa Kongo. Ibyatsinze rero bahise batugabaho ibitero mu duce twinshi, aribyo n'ubu ngubu yuko bakuze ndetse icyo ntabwo bashoboye kubigeraho. Ubu ngubu noneho bari kubeshya amahanga bakabeshya n'abenegihugu bose ko hari uduce twinshi batwatse, ariko sibyo, barababeshya. Nta na santimetero n'imwe batwatse badushoje inyuma, ahubwo bijya birangira aho bari iyo baduteye twirwanaho tugeze aho twahagarara neza, bakiruka tukajya kurokora abaturage baba bafite yuko barabashimuta bakabatwara n'ibyabo n'inka zabo. Abantu bacu benshi baba ari aborozi, baba ari abahinzi. Rero baza iryo huriro ryose ry'amabanki yose, urumva n'uruvangitirane rw'abantu benshi, bagatwara abaturage bacu bakatwara n'ibyabo. Icyo gihe biba ngombwa rero ko tubakurikirana kugira ngo tujye turokora abo baturage, ndetse tukisanga no mu tundi duce dushyashya tutari tugambiriye gufata. Yuko kugeza ubu nguko nabikubwiye, twe turacyashaka ibiganiro, turacyashaka inzira y'amahoro kugira ngo twicarane amaso ku yandi na leta ya Tshisekedi, tugerageze kubonera inyishu ibibazo by'igihugu cyacu cya Kongo. Muri ko mukora iki mu turere ingabo zanyu zimaze gusimbataramwo kugira abanyagihugu babone ubudasa n'igihe bari bacungerewe umutekano n'abasirikare ba leta? Icyambere dukora ni ukuhagarura amahoro n'umutekano usesuye kandi ku bantu bose, ku bakongomani bose, ndetse n'abatari abakongomani batoranyije kino gihugu cyacu kugira ngo bagituremo cyangwa bagikoreremo. Turagarura rero amahoro n'umutekano ku bantu bose kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, batangire imirimo yabo, yaba iy'ubuhinzi, yaba iy'ubworozi, yaba iy'ubucuruzi, yaba se indi mirimo yose baba bakora kugira ngo bayisubiremo bafite umutekano usesuye. Ikindi twe nk'ubuyobozi bushyashya yuko leta yanze ku ibiganiro, ntabwo rero twari gukomeza kureka abaturage gutyo. Twashyizeho administration y'ibanze, twashyizeho ubuyobozi bw'ibanze
turahari kugira ngo bwerekere abaturage barabafashe muri ibyo byose bakora. Uzi neza ko twatangije amashuri arakora, ubuvuzi n'ibitaro byose twarafunguye kandi turagenda tubisana tunubaka n'ibishyashya. Hari imirimo y'ibikorwa remezo nko gufungura imihanda, gufungura ndetse n'inganda z'amazi n'amashanyarazi. Ibyo bikorwa byose birakora kugira ngo abaturage bashobore kubona ubufasha mu bintu byose baba bakeneye. Ubu twatangije imirimo muri sectors nyinshi, mu cyo twise mu gifaransa tous au travail, ukuvuga abantu bose ku murimo, aho buri mwenegihugu wese akwiriye guhaguruka agakora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu, twigarurire agaciro twese nk'abakongomani ndetse n'agaciro k'igihugu cyacu cya Kongo, kigarurire agaciro kacyo mu karere ka East African Community ndetse no mu mugabane wa Afurika. Muzi neza ko Kongo ari igihugu kikize kandi kinini cyane, gikwiriye gufatanya n'ibindi kugira ngo na za gahunda zose ziteze imbere umugabane wacu wa Afurika zigerweho, zirimo za ZLECA, zone de libre échange du continent africain, zose kugira ngo zitangire. Muzi neza ko ibyo bintu bitashoboka neza Kongo idahagaze neza ngo itekanye ngo nayo igiremo uruhare. Rero ibikorwa by'iterambere twarabitangije kugira ngo twubake bishyashya igihugu cyacu. Barabagiriza ko murinjiza ugwaruka ku nguvu muri M23. Ababivuga bafise intumbero yihe? Ukuri kuri hehe? Muzi neza ko babeshya. Twebwe urubyiruko sinzi niba mwarakurikiranye, ariko dukoresha n'amarushanwa y'urubyiruko rwacu, tufashe neza, rumeze neza. Dukoresha amarushanwa y'imipira, amarushanwa za basket, za volleyball, ibiki byose. Ruriga, ruri mu mashuri, dukora iki? Ntabwo tufata urubyiruko ngo turujyane muri ibyo ngibyo, ahubwo bo barabeshya yuko nibo barukoresha, uko mwabibonye muri za video zashyizwe hanze no mu banyamakuru. Uherutse ino hangaha kereka mwaba mumuzi, yitwa Scobia Mutesi, ukorera ikinyamakuru cyitwa Mama urwa Gasabo. Nabireba kuri YouTube murabibona, aho yerekanye abawazalendo bavuye mu ngabo, abantu twafashe b'abawazalendo bavuye mu ngabo muri iryo huriro ry'ingabo za Kongo nyine, afite imyaka 15, 16, 17 gutyo. Mugiye kuri urwo rubuga rwe bahita mubibona yuko twahise tubashyira iruhande, ahubwo dushaka uburyo bwo kubasubiza mu buzima bubagenewe bujyanye n'imyaka yabo. Wenda niyo barigaga tubasubize mu mashuri, niyo batarigaga tubigishe imirimo y'amaboko kugira ngo nabo bazashobore kwigirira akamaro bimarira, ndetse tuzabashake n'uko twabasubiza mu miryango yabo. Yuko twebwe dukorana na za ONG, dukorana na za CICR, dukorana na za UNICEF, baraza icyo turimo kugira ngo abo bantu bataba bahohotewe dushobore kubasubiza mu buzima bubakwiriye. Fiti bagenzi, namwe bakunzi muravyumviye, nakoze kubona natwe komeze muri subscribe wikana akuyimbaho n'ibiganiro by'akayigihugu by'akarere k'ibiyaga binini na Afrika muri rusangi kuri YouTube Radio Inkinzo hamwe na Tuvare Tujahe TV1. Mugire aho muba mwubahwe, murakoze.